Bez obzira jeste li na poslu, kod kuće ili u omiljenom kafiću, činjenica je da većinu svog života provodite okruženi zidovima. Zid je danas postao centar događanja i dio interijera koji više ne krase samo tapete ili reljefni rad, već bezbroj drugih kombinacija. Jedna od njih zasigurno su i dekorativne boje, koje zidovima udahnjuju jedan novi i šareniji život, a koje ljudi često mijenjaju s tapetama. Ne radi se o nikakvim tapetama ni panelima, riječ je o dekorativnim bojama koje se nanose na zidove, odnosno primjerene za uređenje interijera. Od nekakve kolekcije jungle, ekskluzivne kolekcije gdje se nalaze životinjski uzorci, do nekakvih drugih gdje se oponašaju efekti rđe, aluminijuma i raznih drugih materijala. Korištenje dekorativnih boja na zidovima danas je postalo praksa svih onih kojima je dosadio klasični izgled zida i želi biti okruženi malo kreativnijim motivima. Dekorativnim premazima možete osvježiti betonske zidove, gips kartonske ploče te kamene, drvene, metalne, staklene i plastične površine. Jednu od popularnijih dekorativnih tehnika bi izdvojio, a zove se Sabula Dor, nalazi se iza mene, ton 604, jako popularan među kupcima, arhitektima i dizajnerima interijera. Jednostavna je za ugradnju specifičnog efekta, može se raditi na nekoliko načina, na ovaj koji je prikazan iza mene, znači efekta pješanih dina, okomito, vodoravno, dijagonalno, znači sve ovisi o ruci i želji majstora i samog investitora kako želi konačni efekt da dobije. Neke prednosti dekorativnih boja su definitivno široki asortiman i veliki broj kombinacija krajnjih efekata, trajnost ugrađenih premaza i isplativost ulaganja, te jednostavna primjena. Napomenuo bih svojstva, karakteristike obiju dekorativnih tehnika koje će se izvoditi u ovom prostoru, da su sve na bazi vode, površine su perive, otporne na habanje, jednostavne za ugradnju, tako da svim zainteresiranim nudimo mogućnost besplatne edukacije u samoj primjeni proizvoda. Širokom paletom boja i odgovarajućih premaza mogu se napraviti zanimljivi dekorativni efekti, tako da prilikom obnavljanja zidnih površina svatko može izraziti svoju maštovitost. Specifičnosti Wall-Paint dekorativne boje u tome što završne dekoracije nisu nikada monotone i uvijek izgledaju drugačije, ovisno iz kog se kuta gleda, znači daju nekakvu živost prostoru. Situacija na tržištu govori da su potrošači kod opremanja svojih interijera sve više naklonjeni toplom i prisnom izgledu ambijenta. Interijeri su sve češće opremljeni stilskim i starinskim namještajem, ali i zidovima koji imaju svoju priču i koji su ključni u stvaranju dobrog i opuštenog ugođaja.